data ya avocat zindemmobilizados actifs. Oui. وعليكم السلام زمان ورو. Mwanzani wa Haiba FM, washirizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Suala la leo ndilo ni wandu walokomori waishia wonsi pia harmazi taksi amrejei. Suala la leo ndizo wandu wonsi pia walo harmazi taksi walonsi ni mimi handaya walo munziani wajuzi sao ebano kuli wadi ununguo hawanu garababa isi wao ranzi enunsunne wenda wahindi harmola pitali ya samba o wadi ya kayabo warema ngoma wamba ukaya bandhu ya ukakarisiwa wade zene ya ukaya wahindi watamka ukaya kabati wade wa covid harmwa ensi mreje gazambao haku na wanji ngozi ya mbingwa minio haula umavu uamini serikali ukaya kabati wade harmoensi no hamba do hindi ekoli haundabo no suala la hada suala la bili kam nungu shiliwe serikali mnongono ukaya wandoa wasfili wakati wajuzisa ukaya evanu uzia ondo atiro hemasiho emisihiri ezetabu za hezindo ngarendelea hongariziao ebano ukwe kamdo hajuzisa abo hajuzisa hizo abo mungu jambi ukaya owade ngwenjezao hongo munguzao Mungi yaode masuala maili muhimu leo njoti ya tamkeba mambo ezahandani owadi nguo hokauti emana kabati mndu bironziani kabati mndu lungari la transport utuambilo ukaya utuishia ukangabwamba ukaya yalama fit serikali wadalwa manwaba si serikali wa pesa parisa mapesa abo kwa tina haja henze nango jamani namna mjua o Haiba si hamba ukaya rejuze sibirao informer éduquer le somesa yoti fundimli kolibasi sha dekara manongo uonesa tena omsinji wa halo
l'audiovise. Informer, éduquer, divertir. Abonge ezahandani ewa hindi wamba ukaya kabati wade kweli honda zandani wa hindi wajaba la izusi tendera mabiani nyinyi wandu wa Haiba FM ngamjua ukaya mwezi kabla wanoe jaja areanziha ukanga bajoka huja ngabajoka huja maduktera na mainfirmier na maspecialiste wa kihindi ganu nsiju bahata boe tarehe ya badiliha rimjuza ni ukaibadiliha ngalindwao tarehe 30 hunda tarehe 31 yaho mwezi wa Mei. Bai wahindi wa haja babanu ustarabundu wodu ujua ka erjili wani wando hiti wahindi wa jabanu wanua hindi maduktera na mainfirmier na wandu wa laboratoire wa wima wa fanya tabhith yambade damu na nongo jamani hizo wa jeshi la hindi wandu wao kwa rungo waranzi izoona ukwa zamba mena uko na ruhusa uzamba shata baishengeke jaka wandu majeshi kama duktera ya nsinyindo ajiwa jaba na wajwa saidie abo kwa jaju jitamka fungwa wandu bonze ja wamekano ngongizo ho kaziti ezandani wanuti ma taalam wanuti wa taalam wa huwa diunu wa covid emana hindi na yoda ila migala ya serikali ndongo ujitia buhanda ni bala aburandi soshemeza ukaya ebanu nguo hokauti serikali wataha msaada wa hindi wandu wa dengi yode namna msaada unwataha wandu aboko wambilo kwa jewari saidie harma wana la dengi wakati ile kawati mdo serikali kamdo serikali amba ukaya abo shinda waka covid abo hatokaona ukajamaa hende kinyume nezi hawo habadili dini na moshenendo no waja harma wakati boko serikali ngwambao watamka waono owade wa covid abo oboka mbahindungo bilo exchange yani maduktera wanu wa maduktera wao wandu wa laboratoire wa infirmiere ndao wanu wazoea tena usaidia harma ila miji mititi ya hindi waona nao na wala maduktera wananya wa Komoro wabadili maarifa simambiani ukaya enrongo bokwe maduktera tsilewa bashawambia wanu wa hindi jamandao ataziri wasuli hunu Haiba FM lukabo handani wakaushanga yemana kwa jaka ushinda wa Parisa majawabu madhubuti haruma izo wauzisa eteste ngabi zafanishi wenda hula mdi hula inrap wauzisa eteste ngabi zafanishiha olangu tsopatita kazati hapo izo ziwatia taradudi mbabi ukaya ebanu zenongo zifanisha ukweli zinunga ndao namna lazimu shatsi do wale ezalawana samba amzirejei bazo muhimu reko wadengo ndo ahise au rekanguo dukaya mnungu elewa wa Komoro warengwa nsukume mahala harmala pitali watuhelezio ka ebanu wadeunuka namna hindi emana wabe wabala hasababu watuhumlo hawonea ukaya ngwanu kwani shawabe hahula kabati mlu wambiondongo ngoni ko vitamini izo mndu nikiwa rekamnu ngonu wade unupari marekani hahungu
malala ya saya shanga mjoka mkomori ya tilwa mahada ya tutilwa seromu abo kabati wade ema duktera wafanya nro wabe hasamba mimi baisha abo mjambilo kaleo nje ukaleo hangarie yezi hawambedi ngamonokema duktera ranzi kabati duktera na yole kosala hao wao emanari wono maduktera bokoko jakamba nongo wakauhana zanongozo tipia umuhimu hao wasaidie yezi wajitoa shila shewsha duktera amonokema duktera wafanyando hasababu hiti manunga bonzi boko inu confinement yani ujibalilia yukaishinde yafanyi hainamna lazima ikautuhumula na wade eka husanganyika na mdulu no wade haramatiza saya mduja ha izolewa yani utsi de daona ndwa saya utsi josumpisa sha owenji haramati ya hatu abo haramaze nyumba waliyo hususo mjijama muroni mfano hao mijimi huu abonga boishi harimo nyumba za toli walo watsano hata wenji harimo shumba itima abo wakati lejotoli jorome hata lehea daraja ya degree 40 hundani wao washashidwa bakio uwo mfano shiza bidihiti banwe mana ula yondo domilo kaya wakensi hundani do kangabo frigo ngabo congélateur ngabo ndongobo ko ekahwende uhulu ngushindo uhulu ngabo nazenchida tena za uhula shahula za mifumo miili ujokani zondani haho ujangalie watina uroha ene mnduge na nafasi ya shumba ya ukaanzi ya kebala labda ya dure wazindu na ondo atia za maske watina ukaya ya kurubie mwananya izo sinrongo mndendeshe haruma wenje hunu hatu yode mana nifikirio ukaya ima duktera wafanyando wakati wanu tuhma inu ya urenga wandu wa wavehe samba ili wa ushashiza ila hatwari hadhara ya usumpi za mwananyao nartsilemewa hamba za nongozi na nyinyi kwezi wa diaspora mlo ulaya mwaona ujira wa heza nongozi inu nyinyi de muamini wao emana nyinyi de muangalia wao wandu humu na mdo paroma lahoni mwaeleze ikama la wanongo jamanda zinu waelewe ukayude hifadhi hao waelewe ukaya harumeme zijao nga mjoka na uziro wasaidia emana hasababu ya uwade ukawade wako mweleze ukawa rangi hafari emana hindi sendo tunda mimi binafsi sihunduka amchorenga wala ndwanda Dar es Salaam ondo Dar es Salaam ngabo wade haya wako churo shanga wenji wako henda hula biashara wao wandu 40 hata 20 na 30 hunda 40 hapo wandu wao wenji wanda wala kwambilwa ka wawade watsona dalili za huwade yani waona lebungu shakotsana ze dalili za huwade kifaransa wambilwa porteur asymptomatique symptôme dalili za huwade asymptomatique kwa tsina ze dalili za huwade abo shababi boko ngenu wade ula ngujenda supize shababi mwananya harima mpira wakansi mahala ngo hadisio kana uparo kana ngwani hata ezingo zahi zizoye wala amnika de namna hiyo shangwa wasulio da honi boko ngabo mndu bani hangu hau mndu wa maharba yini ulona wadi wa sukari haulo na jao wakatila wadi huo unji abonge ila ukaya wandu wa hifadhi wa izolewa ekawa parihana nelibungu hiyo timbi hiyo dizalazimu haramati jamana hiyo dizalazimu zieleziwa wala wawade
iyo za lazimu zoliziwa mijini ni zifamili sukume na nsano ndo ajuu zibitsa haifavu ya hae na wala mndo ya wanzao uti muda mwingi hata sha ketsuhanza ikeola daktari wala infirmiye haula ulona ujizi ya himi ambe ukaya sonishili ya basi bamile ujuo izo ni kufanyao izo zukazulufanya homa halon tipia mndo eleziwa ebanu manaulo banu hindini emana kufanya ujao hindini hata mndo elewe mana eziwanona mwade lusomba ola mwade enamna ya ujibalia abonge izo nrabo tena thumma nrabo na minga mjua ukaya enge wakawa zamba tijoka tsamba ukaya owahindi wao wazamba shakwa jazamba na mfikiri ukaya baada serikali hau kabla ya ndo serikali harma umhusiano no wahindi do ujua mim karibu nao mbali manabo kata sherehe za rongo nkuhunu boke kangwa jao miuparwa sikayao hawanzani wahindi anongezo dizandani shezabidi abonge mimi njamba ka wadingu wa hokauti simabiani ukaya izo nrabo ema owahindi kwa jamba ndongo kwa jajo zijua kwa jafanya test kwa jafanya analizi na zote ngo zijua owadingu wa hokauti leo hunu harba ifem riuzisa emhu Dr. Fazil masuala ebano bahalariliyo owade ngwendelea ngwenjeza wakatwenjeza Dr. Fazil hanoneska ukaya haonesa journaliste hatu rahma matwari ukaya jamaze nongonga zendoni zirunguha zensizo ntipia ngabamba hindidonga bila pikiani owade ngwenjeza wata uhaja mamlima hala fondi social Dr. Fazil ngurambi ukaya izori wonao owade wendao harma maduktera wabunguza owawari wasuliyo harmaze la pitali wabunguza abonge ngari wonao ka jamari wasule pik kartujua eka yoshida irejite izo nongobo ko ngizo harma zensizo ntipia de namna hiyo ngabo washinda walona nchida watunda hata wajuhamba ukawashinda ambe ukaya tarahikaba ngarjosiha ngabo sisi richona zidadi lizonti pia mono ukaya ikaya ndisa kunga zija zentuzino mnuono jama ekawa jawandu wa pariswa na uwade wanyumeni akhlab ngela onzwani na zinde zula hamba hunu haiba ukaya kena ukiri ike nzuani na mtundeno nono ike kabatso wade uwo na mfano ngabando akaula wa maore na imo mutipia na hunu na iho otipia ngabo wakati hata wakandu wakahamba ukaya rifanye baho watike msafara wa isiwa na isiwa sisi katakana za hamba mena karsina utaalamu sha ikamnungu ishirio nonono izo magomana hatu ambao izo serikali ambao kamdo ashia waziri msaidie huishiria wanu maduktera nungo no kango harmabizani engaribu wao emisihiri mfano couvre-feu inuziondwa tsirohem masihu engaribu yao izo zohuja hasababu tena wanungo ona ujizi wahe namna uwade ulio namna ulengao le suala njoka huzisa maduktera nane serikali wauzise maduktera eba nungabo buonufu
watosha wasisi urenga hatua harumenti ino ukaya riwasule pika ukarjawasule pika amjo ukaya ngabamba ukaya anu waona kwa tuhenda wansi de maduktera walo harumashika wansi pia ngab maduktera wasa milion ndo harume miji moroni wasambao sha harmo wakati karamba hakuka kabati wade mfano wandu wenji rilona obanu wa asymptomatic yani boko ushinda wakanale bungu wakakwazichi eziko fanyiwa harmazenti lukaya wandu fanya zila tabhiti ze test zinji hata wandu amba ukaya abasanga sina ubenufu wandongo kadha ukaya owadi kochonjeza haungejiza na sigari juwao ukaya epeseri ija ilanda ila radambilo ukaya baada miezi ngule peseri abo wakati huo ya aja ya tufanya hazi hamuda munji halisi baishe ikauchache ziwa hata ije bulihane kakaja kufanya hazi ni manenda ila kihatu haina nungozi tufanya jama siasa ikaramba ukanga nungoza tufanya shiha ola watoshinda wazifanya wakambilo ukaya udwalo ni dhamana shayu jazi tataziwa yuandwa vrada mbure ikaja maola de raisi au ministri ya tulifanya baya ondoka kwa jihambia na kweli ebanu ze test zafanyiwa riono ila jana wandiso toolwa jama ujimliso wa heze nombo amkino kazo kweli ngabo wenji na mimi mjokana taradudira anze shartini one zaidi na nayo ushinda ukainunge pange hao idi ijera mbie ukaya zanongona zibula izo tinongo mimi bokonga mjoka uziwania haula utaalamu mananga manongozi nji nsonizo le suala ewanu maduktera waonizo za sabusi hawajitia hazibuta la hata ni mndule ukabati wambia kweli baishe inumifumu midi tikati mwambia ukaya randiso na jamaa wanwandiso hadisi wambia neza kweli vanu wanwanti pia ndo zingamanyi hawatofanya kadha sasa niko zinda skimbenu mfu izorirao hindi ndo wakati wando jamba kaya wade wisa kabatufanyiwa test ndondo wandu tunda halafu wanu ma asymptomatiki wandu bokongwa badia wade watina kwa wana de mashababi osumpiza halafu mshangama leo wayalona hypertension wade wahidamu namna endao hafu ashola kamdumduazi homo wala mshangama ndao fanka wawa saya basi zikabo ondwadi wa zaila covid yabo wade uhambilo ukaya ngu endemiki usaunjia wandwa zoea hata wala wa foha huo wandu kwa tujua abonge kejabi dikena mnayo vanu kama benu hawo benu fuzendongo kachwenda bajaba taalam wa he OMS maduktera yabo amanzona bendo ndondo sena liwe mawaziri ngamwangalio emaduktera anu OMS yetsukaye una ujizi wenda mno wataalamu wa wenda mno kodofanya ukarma zitali kuza ulemengo dofanya abonge wo urengwa consultant OMS inu hanswa bane zisirikali zonsi pia ili wandu waishiliane ze norme standard engari kubaliana ukaya sigaretu hatwari ya chatari amangari jofanya jamu ekantsinku yiharaya emanangi ona faida yendo kinyume na zila OMS kwa shindi wazama izo zanda mangenga nzora mbio OMS abasa ukawa tije hunu waja wanjia harma ile balbala hano shukuru tsona okay mesito waja na wajiba na wajafanya hazao bangari watu ndao anumitsolo hamba karitu jua shanga sinowana aba sawa kurambia wajushinda wafanye hazi iho owandu walo emesi wajubanu watudushinda wafanye hazi abongenga reste hiyo
na waje maduktera wa hatu ne serikali keibenufu bahe emesi kimbenufu na abo emesi uko jomba ndongo ke serikali kwa Zambia na reshene ndono sena otijwa la pizo bure mana inu shama shaki serikali banweze emesi yokana uziro hamba ukandongo zako ile ke serikali ndo kinyumeni abo sharti zani juu hawike ilanga wahatware harmanti ila wokonge zidio zensizo nsipi sha umesi wa jamanu maduktera waja haina aina wamilo jamanu abone mkera dhinyi masiri waziri msaidie waziri wahe unono rais mkenzi mwambie maduktera watu nana ola emesi alobanu ujuka ulindwani kiwa notinyi hini ngeja heju ukaya sisi ntibo ko ketina nchida ketina ujizi haku ne mana watu ujizi haku ndabo ko maduktera hatu bashingo na ujizi wo kwa do tsanganyia we randazi yode mana ko nchudo na ma expert international wa hatu kwa japeroka international e mana wo shindi wakati wazima wamba ukaya ezendo ngozijisha ko sawa na wala izokoni basi bana rais bana waziri na mkenzi mboka ngaranzo benufu banu wajabanu naritsangani heri wone namna kufanya hazi wazima hata riba ipicha maana utoka utendea afe labda ndanyi mloyo parme conseil des ministres keje tsikana utomba nabi mkara halafu riparise ula ustaarabu shaiti jeka ndogo ya papa umesi waja iho hao waone mabaya jamani namna runyu wode unubo haja watendwa walona tabu kabati ntsilo na ujizi wa utabibu jamaa Marekani bai hundi wafo wengi kwa sababu hindini ngabo bwanabo wako Donald Trump hafanya upuzi kajaka hanzaike ngabo wade ezamhafilisha lukaya ngabajoka ukavote mwezi de Novembre armame mezi mitano mwanzo zinongo zibudi anaraka hafanya msajaja omwiso wala ndo hengo wade wengi abonge mesi waja wanu ngwa unazahamba zinji hana wala wahindi wakawacha bana bana izoko lingwa una ujizi anao abona mkeradhi ni mawaziri nsiluangalia wa maduktera wamba kwa unasomwa nasi kabati mna mwambia nyinyi mwalimu afanye diagnostic mwambia ukaya manumdu wana ule fulani sha izumwa mlazimu mwambie lukaya wakensi wa rumio benufu heza ngozinu rijojua o mahala rilio eze test ngizo bawandu wanjia wasiwasi hata leo banu saa 10:30 shameizima shahe matajiri hunu ngwajuka wende wa hulu PCR ranziri tudambilo PCR ngwanikawe serikali ndio kwa handa tutaparo fanya chao yonge ulisao jamado mijini waondoa juha watsanga au wafanya uze mask na hivi abonge abo serikali ushinda wajara mbia ukaya ngaribo namna kadha shana wafanyiwa ze mask wando nsipio wazibuwe kama ambanga mjuka ushinda mzitunde kweli ama polisi ukaeni mdunga ne mask yae manezo koli wafanya mitwalange onesao kaya mask kama numwe vayao onsipia ngehifadhiwa wandu hata hana distanciation yani la panza sha deko shash mengominane na hajana 80% des gens ngwavaya uze masques sheka onde volo onde unru falafini ndo alo yabo owasaya kwa tu harmajana abo ketu saidia ndugo abonge ngamjimliso izundabo emaduktera wa hindi kwa jama ndugo kwa jaju juju wazahamba wala kwa tine nafasi na ni uwezo uzamba
wale de ruhusa le kosare serikali na watu heleza zenu hizo aransio basi basi kwa tina shughuli kwa mbilo kaba nukabati wale watu kauri hadaya kwa sababu parisema pesa mwaluza sha iyonge zidishao ila ukawandua puzi na ntino ya upuzi manuka ilirikani wasiwa serikani uhara owade baishin kauti ufanya upuzi ekangu baishe hamno mzima zote za ndani ezabili haina hatwa joka urengwa ya ubua izo zisimishia hindini mitwala hindini ijokanza mreleze mfanye mitwala hindini hata ionesa uka uwade kweli ngobungu zao na si ukaka mtu uona shango bungu zao kweli ezararu enchida hindini ndomjoka ujinika ekale omwaba ukaya misihiri haunongo enga mjuka ufanyaje mhadisi wenye misihiri na kadha na kadha na kadha maana rono ntiza saya misihiri bula sha wala maimamu no wanu wanikiwe nafasi wanikuwa maelezo ngorengao ze hatu wa hifadhi wala ndo msirini ukaya hatu swali wake la distanciation hata hapo nguna hifadhi arimono pour Charles de l'Alpert tu as une bonne main ewa alo marhaba beji alhamdulillah amsanuni jifadhi na mbukaya baho ukani bonne main iyo yani weranze hali ujisa bopo abo wakati wasa ngamuzwe poli ujisa tizama nge ujoka fanafi shakamna hufa abo maulu tena wassalamu alaikum